Biringi turgundan uluska 9 tığıncattан taqsa ki koronavirus utarı bıhını lıqtaq bu ulakan jon 15 bıhını gırtengdehar. 90 yuttan sağılan bıhını beri bigergemmet bulan bıhıtnan baran yer. Bugünkü turgundan uluska websaya 2 tığınca 235 doza vaksina kella. Vaksinadan elbaq kihini xabarga uluska bıhı turorar bunlar aralanılar. 2 tığınca 194 kihi қаңырдуыт. Олата хүлбетует бірген годовой бламбыдын толырын олырабыт. Оннаттан келбет вакцинаттан тоғын ағыз біргені уже тұтынуыт. Прививочный пункттар айтабыт. Бұл поликлиникаға болбадақ врачебный амбулаторияларға барларыгар. Малдыкайга, чукарга, хорлага, мархага, марга, оннадатын врачебный амбулаторияларга. Улуска кенники эпивак корона вакцина кәллә. Бу быһы уратытынан карайыга ирдебиле сымнагас. Онон брастар жиеттен тақсарга устугурдар жоңга местетигер жейлергер тиен быһыны туралар. Манна дробияларга качактактар итенне агам састактар кидилер. Эпивак корона ден быһы гам кабиттагар каранинията худургу ол ихинкини табыгастах жияга хыжан берерге ол курдук буни делага нюр болуугар 200 доза келбите эпивак корона ден ол 200 доза 100 кихиха аналлах олата бир кихи икките түстен быхыналар. Биригин улуска кәлбет вакцина толорон эхленняга берелинне биригин медиктер етенне бастатан туран нехлення саңа вакцина партиятын күтер. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Нюрба.